Koto maurian te na kala kaulo na Ateker atwane are epolon lo atwane sete mayu. Lo eraita taitiko kale kangon jore me mayu lo ikara kaisar na do pengeso bu Ateker itorona ebe anuata mita rautu muron akaulo na agitare ekire koma me manyita beru ibore yeni mam kese kotosi. Robert edi akolo apolo kinta aurian te na ngesi itorona ariti emayu. Etungene lechudi mami todu nudo mame limo kintuma balechi itunye nyitunete do enye sida be chudi yo mame chamu konyi tinga ikini kera kito chamu na beli kere kopani lo saidalo kirenge salo sa chuar keboro kera chuar te kebore keto goje ngono chwe kina iboro muno toma yo kwane ni kodo somo isoli swama ngono edo pata kuana ga oni riebe jenso belo swama takiro kera bosa bongu na make Steven Ochana lo rai papa ke mayu lo bu oloma togo alem ni borolu Amuronot nges elipita Ateker ai chore mayu idoda obu ichwa bilada. Mamu akote chudet. Amukiani chamaita yo ajinu ne kiali muketu ngana kwenye chudete mamu akoto. Adanga yir muketu nga epoli jenia jo kwenye chudete ilwitia unokiasi. Iko de nenda James okiror ngesa bala ebe ijas lemi kesi kwapa Ateker ai ngicha kirongon. Balasi piu dodo jaisa ngicha kiriko kaen abuni le mungone akota jenu be nyeswa konye yanyu jolo mamite bali raje ketwene nare chudani soma so kanga Dodolo itorona rai jore me mayu ngesi apegar teno kero bala ebe ada yengono nu aweni tingesi kedi milimilo inyala kite ikelu atagoro kesarasi nu ake kituk nuda amuno ngesi ayangari tiyo kanisa arae eko kwa ichetungana nibore yen do bu itakadika Atekero sote achaka kini ngesi Ibelai. Ibelai badai na kituk munu iwe nada ya kituk da apapule mama inyobo limo itajano akona amna ya dikokola ka Apolo ke biwen kiri ada yang tidak mampu ne kokora kona kitu. per kwa mam te ya lo nge kutu no yam te yam ji lo ga ai kuku bi nera kiro no ada Ada limon nanu aja. na be ti mu dio ba dai nara ya na te ro ya kuku bi pero yo nera kiro ne jai no nera boyo na yo na dai nera jo why do not be the ada ka kido mama mama na le mundu Kanuka TV East, Patrick Odongo Kosere District.